Hello bafowethu, ngikubingelele nginamukele kwi-channel. Namhlanje-ke bafowethu seniphathele ezinye indaba ezimnandi kakhulu ezithile laphaya kuyatholakala-ke ku-social media. Umthandeni ephoste nje khona ukuthi-ke usebenzise i-4-5 yakhe ngendlela-ke yokuyiphindiselela kumfoka Mgube. Nasey'ndabeni-ke amaphephandabeni siyabona nje kwelinye lamaphephandaba laphaya nakhona indaba yakhe uMthandeni kubhaliwe lapho ukuthi-ke useyiphindiselele ngokuthi-ke ingane leya yentombazane-ke ekade siyazi ukuthi ihamba umhlanga ukuthi-ke usevele wayimithisa. Angazi-ke ukuthi lokhu kuyiqiniso kangakanani, kodwa-ke emva kokulandelela udaba kuye kwatholakala ukuthi no, lento ayilona neze iqiniso, ngoba kunevidiyo futhi-ke ehambayo nje etrendayo yomama abahlola zona intombi abaqinisekisayo ukuthi no, intombazane isagcwele mfi, isamhlophe. Le video-ke isabalele ama-social media networks, asikwazanga-ke kodwa-ke ukuyishare nani la okwamanje. Ngiyocela ukuthi bafowethu nisubscribe, niphinde futhi-ke nishare, nikhomente ngezansi. Ngiyabonga.